Wow, 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 wow. Hakuna kitu kibaya mu maisha sa kukuwa materialiste kudunia. Mapenzi ya leo ni mapenzi ya materialiste. Donc ni kusema batu wanapenda bitu kuliko batu. Mapenzi ya leo batu banajipenda sana, banapenda bitu kuliko batu. Na hii ni probleme mwenye iko très sérieux kabisa ku vitu vinaendana na mapenzi kwa muda huu. Kabisa, watu wengi wanajiuliza eske mapenzi ya kweli, le vrai amour, ingali na kuwaka kabisa. Mapenzi ingali na kuwaka kabisa. Eske mutu angali anaweza penda mwenzake mutu, unaweza kumpenda kabisa, na unajisikia kabisa unapenda mwenzako mzuri. Mapenzi ya leo inaangalia bitu sana kuliko kuangalia watu. Donc badada mingi sana tutakuwa invite badada batuambie juu ya mapenzi. Eske relema mapenzi ya leo inaendana sawasawa na gisi ilikuwa zamani? Tukiangalia batu ya zamani balikuwa napendana kabisa mpaka unasikia mimi nakwambia kama ukiangalia hata bazee bawili banapendanaka sana sana, banakumbushanaka vile vya zamani vya utoto. Me leo haiko vile, tunakia kutana kama leo batu mingi ni ba materialiste, surtout badada. Surtout badada ni ba materialiste sana, ni ba materialiste. Donc ni kusema mapenzi yabo haiko mapenzi ya dati, haiko mapenzi ya ndani, ni mapenzi ya juu ya vitu fulani. Donc abana mapenzi ile pure amour yo fond du cœur, biko njo nele mapenzi ya nani ya kupenda bitu. Le mariage qui durait dans les temps ne repose pas seulement sur les simples mots d'amour. Il se construit avec un amour si sincère, capable de pardonner, d'accepter les imperfections et de voir la beauté même derrière des défauts. Aimer est facile quand tout est beau et léger, mais la vraie grandeur d'amour s'est révélée dans les tempêtes, quand malgré la douleur, on choisit de rester et de se pardonner. Mapenzi, huyu mwandishi hapa ananifurahisha kabisa. Anasema mariage haiko tu wakati fulani ya kupendewa ama wakati fulani munaishi pamoja, hapana. Lakini mapenzi iko na ile wakati ya wakati mbovu ama wakati ya mpepeo. Donc ni kusema mapenzi haiko tu wakati muko na kitu. Mapenzi haiko tu ile wakati uko na kale kanyumba, television, radio, montre, mavazi mazuri, na wakati wa kulala njala nako kunapasha kuonekana mapenzi. Donc mpenda nao, mtu mwenye kupenda, nilimwambia kuma video yetu ya mbele kama mapenzi ni aveugle. Mapenzi inahurumia. Mtu mpenda nao ama mtu mwenye kupenda anapashwa kuwa na kitu banaita huruma, pardon. Ndio maana ninataka kuambia kama mtu yeyote mwenye ni mwenye mapenzi, huyu ni mtu mwema sana. Ni kusema amour ni kitu ya utamu. Amour inakuwaka utamu sana.
Na mtu mwenyeko mu mapenzi ya kweli akwake na hasira, haizi kuwa na hasira, ataitosha wapi? Paske amour, mapenzi yo peke ni relaxe, ina relaxaka mkichwa, ni massage yenye ina mase kichwa mpaka unasikia kahewa kamuzuri kanapita mkichwa wako. C'est-à-dire que wakati unapenda mtu, ukimwona tu atolikuwa na souffrance ya aye, ile mapenzi ile inakuwa inasafisha ile souffrance ulikuwa nayo. Labda ukwe nauliza watu ambao wamefanya unyumba. Nakumbuka siku moja nilikuwa nagonjwa gripe ikanitesa sana, na hapa nilienda katafuta vidonge, nikakosa kabisa vidonge vya kuponya ile gripe. Lakini mke wangu aliponipigia chai, akanikamata mzuri, akanitia mkifua yake, nikasikia ile gripe yote inaisha. Manake ni kusema mapenzi ukiingia ndani mzuri, inaweza kukuponyesha hata magonjwa yenye ulikuwa nayo. Ndiyo, hii tumeiona kwa kawaida ya macho ya binadamu. Mapenzi yaweza kuponya magonjwa. Mapenzi ni une essence de relax. Damu inatumika mzuri, akili inatumika mzuri, roho inacheka kwa sababu ya dakika kidogo ya mapenzi. Acha nikuoneshe sasa. Butamu ya mapenzi ni sexe. Hapa tunaingia katika kinaganaga ya bitu. Donc butamu ya mapenzi ni sexe. Donc wakati yenye uko na mtu mwenye muko naye kabisa, munapendana, alama ya kwanza yenye itonesha kama huyu mtu anakupenda, atakufungulia mwili yake. Unasikia? Yani huyu mtu anafungula, sababu ile tu kukushika hako, kukamata kumkono, naona mkamata kupaji la miguu yake, inaonesha ni sentome mojawapo ya mapenzi. Unanisikia? Inaonesha sentome mojawapo ya mapenzi. Na waza hapo unaweza andika, unaandika ta commentaire, unatuambie wane hii mafundisho yako moya hii iko matata kabisa. Acha nibambie bandugu yangu, uko vitu vinye tunaitaka kosa ama dhambi, lakini kwa Mungu na kwa watu sio dhambi. Kudimba haiko dhambi. Kudimba ni mtu, mwanaume ama mwanamke mzima ambaye kabisa amekuwa kwa ile wakati ya mapenzi, anaweza dimba na yakuwa probleme, paske ile ndio inaonesha kama juu ile ndio inampatia envie ya kufanya mariage, na ndio inampatia envie ya kuoa na kuolewa. Kama udimbake mon frere, hawezi kuwa mwanaume. Donc mwanaume anapasha dimba. Donc wakati tu unaona litako unadimba, pale uko mwanaume. Pale kabisa, mimi nakupatia mkono, nasema ulizaliwa. Yani kudimba ama sentiment ambao unaweza sikilia mwanamke, au yafanya dhambi na uyafanya kosa wakati ambapo uko na sentiment. Kosa ni wakati ambapo unatumia ile sentiment wakati yenye haiko ya wakati yayo. Tuseme wewe kijana mwenye au ya kuwa na kiti, au ya kuwa tena na kitanda, au nataka matela, uko kwenu unalala na baloko yako, au ya kuwa na envie ya amour, au ya kuwa amure. Sababu wakati ambapo
Ili ni wakati ya kujiandaa. Anza kwanza usome, ukishasoma tafuta kazi, ukishatafuta kazi tafuta matela, ukishapata matela anza mapenzi sasa. Tafuta verbe. Bakaka ya leo verbe shabakosa. Habana tena maverbe. Njo badada bashanza babude. Banza penda bavie juu vie iko na verbe moya ya danger. Kwanza unapita unamuona tu yeye peke unasema huyu anaweza niambia kitu na ndasikia. Huyu anaweza niambia kitu na ndasikia. Ni unakia kutana kapeti kenye kangali napanda akayafikia hata kitu me kanajiangaje mu mapenzi. Alors wakati unajiangaje mu mapenzi utadimba, so nadimba utafanya bitu vyenye abiko vya wakati yabyo. Ndio pale kwenye munakimbia kabadada saba nabeba mamimba, unakimbia juu unaona charge hauna ile kapasite ya kuchunga charge. Ndio maana nilipendaka dada umoya anaitwa Aline, aliambiaga seme mie siwezi pendana na garçon juu nikipendana na garçon atanipatia nini? Siwezi pendana na garçon. Garçon mwenye hayakuwa na kitu ama hayaonja katabu nyumba siku moya, haezi nilala mie, haezi kuwa na mie kabisa. Okay. Na mimi nikamwambia okay, juu ya nini? Akaniambia seme angali nasoma. Ayauza kiato. Ayakuwa tana verbe. Njoo iko naye najifunza. Donc ndamtosha ako nini? Na mimi niko najifunza na yeye iko najifunza, tutafundishana nini? Kumbe omwe nitafute ule mwenye alishakafika fasi. Ndio manake papa kishakoshi. Donc tafuta kipapa. Ndio vile wanasemaka. Aseme mwenye ataniongezee. Pale mimi sipatie papa. Mimi siwapatie nani ya kuenda na tafutana nani? Niko nasema tafuta mtu mzima mwenye anafikia kabisa mwele lengo ya kusema hapa nishakuwa na decision ya kusema ndeza ishi na fulani, ndeza ishi na huyu dada, ndeza ishi na huyu kaka, ndeza ishi. Donc kama unaenda oa, anza kwanza kuangalia age yenye unaoa yako ama yenye unapendea yako. Juu kama unaoa mtoto wa 18 tuseme vile unaoa mtoto wa 18 kuma nchi zenye zinaruhusu mtoto wa 18 kuolewa na wala kuoa. Kuko mainchi zinaruhusu. Ukioa mtoto wa 18 wewe uko na 45. Wakati yenye unaoa ule mtoto atakusumbua. Juu ni mtoto mdogo. Angali na mawazo ya kupenda bitu ya dunia. Angali trop jeune. Me ukioa mtu wa 28 ans. Fille mwenye kuna 27 28 pale unaoa mwanamke mwanaweza chunga bunyumba. Acha nikwambie, labda unaweza sema kwa hiyo wakati unaweza sema ule ni tate. Lakini acha nikuoneshe kama inabidi uoe selo miaka fulani yenye inaweza kukuchungia bunyumba kwa gisi kesho hata ukilala njala ule wa 27 anaweza vumilia, lakini wa 18 haezi vumilia. Hii mimi nakwambia ni kweli. Wa 17 haezi vumilia, wa 18 haezi, meme wa 20 haezi vumilia. Haezi vumilia. Kuko matatizo ya bunyumba, tutakia kubiongea wakati mwingine, matatizo yenye tunapata mu bunyumba. Fire ndio ile tunistaka mpepeo. Mpaka mwanamke anasema mimi narudia kwetu. Naona piga magoti namwambia sheria, usirudie. Wewe bakia tu hapa. Mie ndarudia kwetu. Mimi naona hii ni bunyumba ya shuna binono. Hii ni bunyumba yenye haina nani. Mpaka anaanza kuima hata boro kukitanda. Donc anakuambia mimi sitalala na we. Mwanamke anakuima boro mpaka unapiga magoti papa, unalia manake unatosha machozi, anakuima. Na wenjo baba batoto me anakuima bien. Juu mpepeo tutaongea juu ya mpepeo ya bunyumba. Mpepeo ya bunyumba tutaongea mpepeo ya bunyumba. Lakini acha nikwambie kama wakati yenye au ya kuwa tayari na bunyumba ama tayari na mapenzi, hapana chokoza mapenzi. We achana tu na mapenzi, fatana kwanza na masomo. Fatana kwanza na elimu fulani nyoko ndani.
fatana kwanza na kazi fulani huko ndani, sababu mapenzi inakuwa tu na wakati yake tu, inajichokozaka tu. Inajichokoza. Peut-être unaweza kuwa mkazi na unaona mtoto mwenye atakuchokozea mapenzi. Kwa siku hizi badada wanaanza chokoza mapenzi ya wakaka sana mbele ya wakati. Donc unaona gisi dada mtoto anakuvalia mpaka unasema hapa mimi naangusha vitabu kabisa. Mimi naangusha vitabu kabisa. Kudimba haiko mubaya. Kutokudimba kwanza ni ugonjwa. Wakati yenye mtoto mwanaume adimbaki, ule ni mgonjwa, tunapasha kumubeba kwa hospitali bamtunze, na ikiwezekana bambebe kumaombi bamuombe, sababu iko kilema. Na furaha ya bunyumba ni kudimba. Wakati unadimba pale kabisa, bibi yako anafurahi, anasema niko na bwana mshali. Juu kama udimba batakudimbia. Kuko bapeti huku walijifunza mambo ya ndani, bajifunzaga kabisa, wanayua piga mshale mzuri sana. Alors wakati yenye wewe uko faible, bibi yako anakosa gisi gani ya kufanya, atatoka nje atakutana na ule utoto wenye unayua piga mashini, butakupigia mashini pale kukimashini. Wandugu wapendwa, unaweza ponda subscribe kabisa na kutia komantere yako kabisa, na hapa utakuwa pamoja nasi katika eneo yote unapokuwa ndani. Tukisalimia watu ambao wanakuwa Bulaya huko, Amerika, France, Belgique, tukisalimia watu ambao wanakuwa Australia, tukisalimia watu wanakuwa Iran, tukisalimia watu wote wakongomani malipote mnapokuwa kabisa. Tunasema kabisa endelea kuponda subscribe yako ili kwamba tupate kupanda kabisa katika habari za mapenzi na mapenzi matamu. Nimekuletea butamu bwane, nimekuletea butamu. Nakuletea butamu, yani inabidi unapata butamu kabisa mpaka unasikia kabisa santima. Ni kitu ya bien, injo furaha ya rezo sosio. Ni kitu ya bien sana. Nikupandishie butamu ya maisha, nikupandishie butamu ya elengi ya mboka, elengi ya biloko, ndio mimi nataka kupandishia. Unapokuwa Kinshasa kule kabisa, tunasema jambo kwenu kule nyote watu wa Kinshasa, tukiwasalimia kabisa, tukiona kabisa ya kwamba mko pamoja nasi 5 juu ya 5 kabisa. Ndugu zangu, ndugu zetu wa ndugu zangu ambao mmekuwa pamoja nasi kabisa mahali pote mnapokuwa, tukiwasalimu, waweza kutuandikia SMS ili kwamba tupate kukuzungumuzia kabisa vizuri, ili kwamba upate kupata tuzungumuze, na labda wakati mwingine tutatia live ili kwamba upate kutusikia kabisa kwa kindani kabisa. Tutakuwa tunatia na live ili kwamba tuongee kabisa mambo ya mapenzi. Kuongea mapenzi haiko mubaya, haiko zambi, kwanza ni kitu ya lazima sana. Inabidi kwa ujamii wetu, inabidi tuongeleshe watoto yetu kuhusu mapenzi. Kuko batoto benye banendaka bitafuta ma television, baenda bitafuta muma salle de cinéma, banenda bitafuta muma livre de roman. Ile vyote ni kuharibisha kichwa ya mtoto. Ndio nakia kutana mtoto anaanza kuwa anajimasturbe juu ya nini? Juu ya kupenda kubiangalilia nje. Baba uko na shurti ya kukokota mtoto wako na kuanza kumfundisha mapenzi ni nini. Unaanza kumuonesha jinsi gani vitu vinapitaka na jinsi gani vitu vinakuwaka. Usifichike garçon wako, umwambie consequence, umwambie valeur na contre valeur. Donc umwambie kama hivi vitu vinaendaka hivi, ukitembea hivi itakuwa mubaya. Maana wenjo mwalimu wake kwa sasa hapa kudunia, wenjo mwalimu wake. Kama wewe amufundishe, atafundishwa na dunia. Sasa dunia ikimfundisha, sutalia. Dunia ikimpatia masomo, wewe utalia kabisa na utamkosa. Tia mtoto wako pale, kama ni mwanamke, kama ni mwanaume, umufundishe habari za mapenzi. Umwambie wanaendaka na mapenzi hivi. Mie wangu kwangu kunyumba nafunza mtoto wangu na mkokota, na mwambia petiku ya hapa ni kuoneshe gisi mambo inakuwaka.
Kriske John anatuandikia nasema, nilikuwa nisha shangala kama ni nini, kumbe ni weye. Asante sana Kriske. Na Rafaele anasema, jambo Kolomboka, tunakufuata sana hapa Kamituga, territoire ya Mwenga, karibu kwa ile sije ya mapenzi. Asante sana, wengi wanafurahia sana kabisa. Sije ya mapenzi ni kitu ya maana sana, tukwe tunaongelea kwa mapenzi ya ndugu yangu. Mapenzi haichagule masikini wala tajiri. Mapenzi haiangalie kufranga wala kumanguo. Mapenzi inaangalia kwanza roho, kitu ya kwanza. Ya pili inaangalia jinsi gani mtu anajifungua katika hali ya